Ассалому алейкум. Ҳамин сола одамое ки роя кардем. Боше. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Хуби тенҷи ака ҷон. Халқи муҳоҷир манам аки Абдуллоро дастгирӣ кунем, боварӣ кунем, одамои хубам. Агар модаршон раҳмат ҳамин қадар муҳоҷироро аями аэропортҳо бисёр кардезем, модам кардезем. Бачаҳо ҳаматон лайкоторо монем. Ҳамин я лайк жилет накунам офиё. Хурсанд шавам. Лайка ҳама зер кунед. Мисол аму як раҳа ки ҳеҷ фоида ҳам ки нараса ака мегам он тараф растой кара регистратсиятай ман фикр мекунам ки ҳамин ҳам оқи 100% ай. Не натури дай. Чера маълуме ки билет ахирам гирифтаги. Конечно. Чанд қа гирифта будем ака? Да, ҳам числоро гирифтадум 18000. 18000 ва чикала даволни нести. 100%. Вақти занг мезане апа ҷавоб метия. Шумо тамошо мекарди ё? лайк айрӯи миллион буд. ҳазор раҳмат барои боварӣ ва чӣ гуфтаниям. Занг бизанем, хитон санҷиш кунем. Гап нест. Ҳастан одамое ки мақсад возможности билетгирӣ надоранд. маъюбанд. Мақсад обращаться к ней, иншаллоҳ ҳаракат мекунем. Иҷа аэропорта бародароам бисёрай. Як бало карда роҳшон мекунем. Мақсад одамое ки натури возможност надоранд. Салому алейкум мардум. Подписчикои акай Абдулло моро амрӯзия подписчикиш будем. Боварӣ кардем, акхай то набини 100% бовариш надоштем. Гирифтем на ба худуд 2 соат шида хизмондами аэропортай. Максимална дастгирӣ мекунад. Буд нафаре ки бигем регистратсияша гузашт, посадишниш да дасташ буд. Документ надошт, қапидан оварданша, самолётш парид рафт. Документ ки надошт, иҷозатш наодан, саруш наодан. хай салом алейкум ака ҳазор раҳмат падару модарода ки барои хизмат мекунед, хизмати халқ мекунед. худованд ҳама сарбаланд бошед. ҳамон на омаде ҳама тенҷияи мақсад. ягон гап хабар, ягон проверка. хай ака ҳар одамда айз чиз мебарад. дар тақдири чизе бошад нигоҳ намебарад. некира хай худованд мардуми ғариб ҳамавақт нигоҳбон бошад. кадомои зан надорад, парварди зан бигирад. кадомое ки падару модарро надида бурава соҳ саломат ҳамавақт зинда. одамое ки кидат менен мардума бисёр кидат накунед, бачаҳако бураван зан ҳамата нигоҳбон бошад. падару модарро дака раҳмат барои дастгирӣ мекунед. худованд ҳаматон намехе кадом мардуми ғариб ҳама каса ино ки дар ин аэропорт ҳаматон хурна бурен. худованд ҳамата нигоҳбон. Гап нест акаҷон. ай ҳама кору борош бо хабар мешидам, ҳама вақт насиҳатш мекардам ки бачам коре кун ки дар ҳаққи муҳоҷиро, дар ҳаққи мусофиро хиёнат накунӣ. ҳами чӣ хеле ки мегӯянд ки ҳамин нуни қоқ бихӯ вақтат хуш боша, ҳамон насибат мекунад. меги панҷ панҷара дар даҳад ки дохтӣ, худованд насибат намекунад. Хай намеги очида. Хай буша. Як то Тоҷикистона бехтари ма мешава. То Тоҷикистона мебарад. бери пеш дадаш. Дада тайёр кардӣ? Очата чӣ? хайнем қали бародарону мегзарем ҳамин Москва омадем бори заадун сухбат кардем ба ватанам пояс мебарем иншаллоҳ ба лашкара гил мебарем зем мавзӯ шуд. Assalomu alaykum. Здесь Саиди Ҷумаҳаматон муборак. Ман платный клиникава омадам. Омда рентгендам ҳакадам. Дорҳо мегирдам. Раҳмат ҳама барои подписчикои Абдуллоҷон. Ман бо дастгирии шумо 4720 мана поликлиники платнива омадам бачаекон. ё бо мо хеле залил аст. мо фахр мекунем ки ҳамин хел марди тоҷик дар мулки мардум дорем. худованд нигоҳбонтон бошад. барои мардуми ғариб кадоме ки нестанд аллоҳ ҳамаёро худованд нигоҳдор бошад ва муроди мақсадашон барасад. сиёҳ саломат ба ватан ба пеши падару модар барасад. ва одамое ки тамошо мекунанд илоҷ бошад қисаси мекунад чӣ мекунад Если я был в розыске, то хорошо. Оказали вы знаете, да, вы имеете право вести видеосъемку, но в интернет вы не имеете права выкладывать. Складываем, потому что
налог платить. Вы знаете, да, об этом, то, что сотрудники полиции вы не имеете права выкладывать? Если бы вы были в гражданской форме, то я... Через 500 метров поверните направо на мост. Вот сотрудник полиции без оснований меня задержал. Я запрещаю себя снимать. Вы не имеете запрещения. Я имею право себя Вы не запрещать. имеете. Статья 8 знаете? Знаю. А вы знаете, что вы своего разрешения имеете выкладывать? Я имею право. من امیرا تماشا میکردم مشتاق میکردم که همه اکرم یکی شیبوی امیرا دیدم با این نفرایی که میبینه یا رئیس کلوب داخل موبیلیت چون گرفتگیم و خواستیم پرسیم مقصد همیو بلیتاشون گرفتیم ای کدامش ارزان‌تر گرفتیم ای کدامش قیمت گرفتیم و چی گفتنی هم برای مهاجر و برای مردم داری برای مهاجرو کدامی که در همجای خداوند نگهبانتون باشد در حق مسافرایی که پرواز میکنن به وطن دوام باشیم خداوند نگهبان لایک فراموش نکنید باشه برای رامین پاشکم تلفن کرد وضعیت خانوادگی نداشت و تو جای نتونستیم امیرا دوشنبه روی کنیم لیکن مایزالای این مبلغ کمتر بود و پاشکم در بلیت آش گرفتم که این روز ساعتی 3 در رجیستراسیاش سر میشه و ساعتی 7:25 پرواز میکنن خودش در بلیت آش گرفتم و دخترچش که از اگرش گم کردگی دای وازگاشنش انشالله پگاه تیار میشه و وازگاشنش میگیریم و روزی 14 در بلیتش میگیریم اومدنی نبود فایرول لایکش پاتیل شپاتل قطی و اگه در دسترویکا لاپوتکا قطی کار کناچی لاپورکا خطبو вообще باشه اما کسات لایک پاتیسا سرا بجیخه جلی نگریم مرکب سلامت باشه بابدارو خیلی لایک لایک مجبوری ها؟ مجبوری لایک хизмати боша абраша ай шухи берун қасам хурданам мисол ҷои чӣ неста ба гапам ҷавоб мекунӣ абрашаам мекунӣ корот буд мешавам برایم یه التماسی من همچون مادر همچون بطوری که بومای هفته نگیره همین کدوم میدنی میدروین یوتیوب عبدالتیجی نکتی الله داتوری سرای مرا عبدالدایی برا گپ نزدنی که من خیلی مفتیستم که همین یک کلاسه که موندم دکو به خاطری که بچه حقه خواستم گپ زنم بچه نزد این همه انسان اولا معامله خوبش فهمیدی برادر عزیز لایک بجقی انشالله همش خوب میشه دستگیری شما پیشروی هم برادره راه پرامویم جیگر شنبه جیگر هموش خوب نیسته اخی زنم پراموش خوبه پل باشه پراموی خوبه جیگر لایک من نمیفهمم موقع که لایک زدم لایک مونه بود برادرو شما کسا لایک مونه گاب نیسته که یا گاب دادم گاب دادم